Mi kudo le hwenu mi bi mi ma fon dagbe ahoja ma gan hodo atemi tonji Martin Lewsin o gonwon mi na gbaje meton mi do fon gbe men Martin Lew po hoja ma e ho meton eton lepo ye hwe de buwa ho ye henu pepele yo e ho me e yan zan gagbe le asun e me mi de din si azan ko aton ku ene gogbe ton mi na dule ton Martin Lew jiwe mi na be sin me chele mi e so do hwe ton do menjire ngbo e hwe pe hodo mi ton e be den to ton a blood gbaja e kan ko aton kunu po go mi ro na duwe we nu e na du kwe mon ko ton voson si azan ton nu kon ton gbe Martin Libre e se hodo le tito me na igbon gbe negbe de bodo de uton le nu wa na igbon yo Martin Libre se obedo e kwe ton le men mi ho hoja ma mi na du le ton tite ngbe Martin Libre do po emono menjele o ache o gbeto ton do to mi fio do hwe do sin linu ija idora tin de kon le do ezon bo gonu yade ade zan gete dime wada yi romia de wada yi to gambi to ton e so gondo koda yi bo ena don do ali enion titube yade ade si huso biome nwe si huto do ali mon koton do to mi fio romia de wada yi e to no mon koton matin le so do hwe ton jin minat no le po no le dion endo ali mi ton le ji abi to meo mi mo le pere pon le nu de gben yo e kun so ayan we o abi ndu onu mesin wa lo de yo mi he on a lo lo kan we kwin fo aton mo e we so ro te me chire mi bo mi mo wa lo de ro poro le si o mi he on mi na de gba to lo ha Martin Liu so do yo kweton jin o gonu da ho e no pe nu kun do lo yin fo kan ho lo to mi to mi fi yo mi na tun do me jele o yeme o e so alo do jiwo so ima iton so de bo ton jele mi ro azin ko da ho e ro fene tene me ba lo na no yo e gbe me bo do le gbere po no hodo no e ro ima o ye nele ji do me chele mi Martin Liu do ho ni black plan mi perere di yo mi at no le yon vi enetin ro fene bo yeme e yin gbe atole si a complemento ene o gbe anto sin tu e so bo e de ho ton yo e de yo ye chi jo de run do perere fene Martin Liu si ho ni bo sodo kweton di o mentilem mi atun toro menjile o adogbadonu o to ito se leon e wa ro posuwe mentilem bezon bo poron le dion le na si hovon vo togbon do khogbonu sin alinu e gbado do no me gege do ayoje bo Martin le se so ro kweton din o sunu na daide abi yunu na daide ro bene to mi to me fio ne odion le ro to gbe e tindo e ran ho me de ken do ho ro sin alinu ho le kaleva ofne be hen ale do nu kundo a tomi fio eti ndole akpa ni ohwe e na si hu ma de do vonu de do huon mo nkan ton Martin Libre e so do we kweton jin le Telegram e we mi na so din eti me po ndo menjele nugbo konda ho no penu kundo lo nti fon kan ho do tomi fi yo o emi atan we so imade bo mi ro po ele ko bo le gbere pon mi kun so ba lo na so do ji o we epo le yo e mo le gbere pon me no ho do no de o bezon tiyan atan enele diyan de bu so tin di boro atemi a Telegram e do ho enion fraternité e mi na so din eti me po ndo menjele ne na blog bon ho do sin ale no bere tomi fi yo no bi da no ganji ba che yin gbeto ton e ma ran ta fodi kondo ko tin bo romian wada into gambire to ton e so de bona si hold on do alimon koton bo fraternité e do enion me mentilem le matinal e mi na so din e do menjele romia de wada yi kodo aliko dangote po do azo gbasa e into gan ton ro ku ton we e wele mo ide bo jijan bo ro hose kwisi e kle po ndo menjele johon ya de fo na level je inji din do abuja kokuro ku ton kwantentin mentilem le meilleur e hometon lo horo po e ti me do menjele nugbo aliko dangote e wa beren to mi to fe bo mo romian wada ijinja yin bo do hore ne na si hoblogbon to ndonu kan wa kwazi kanale li to hole ko de gbona do ali gege nu won ye do ho enele me mentelebin les quatre vérités hometon eton yo elomo e do hodo kwegbe kweno eyan blood gbaja wa miro na duwewu etimero menjele avosun si azatan nu kan ton gwere lo le wa na igbon de bodo de uton apa vovo atomo ewe mi na mo lobo pon runu wa mo kan ton sin ohwe nde tin quatre vérité e de hoton mi na tno le l'autre vision ewe mi na so e lo time po ndo menjele nu gbo romia de wada yi peta ya de e na penu kun do hwe do horo to mi to fin bona huza ja nu gege yo e so da ime menchele mi benadi azoton azon pour l'autre vision et le ho ni lobo sodo kweton jin l'événement du jour et mo me jire nu gbo romia wara eso kweta mon koton nu gbo lo so ro po yi ne ho e romia wara e aliko dangote sin chono tinjan yin bodo hore ye to nu mon koton tabaru e mi na so din e ti me po no me jire
keleza wego eyin ayijinjon temeten eblode do gonu eran kwenu kundo hode o do se dia o sin tito meon yeme yin azokwe klenklen gamoro azokwe klenklen abi azokwe ma dagba diyan leyo ho itan ewe ra teme ne kran blogbon bo apa ni on na jinjan yin bo kwezin kan li do yonu kon yonatiyan yero tamelin do o homon koton wen l'emblème du jour ewe minaso din etime po do menjele se na me hwa ijele ton gonu eniona zange tomi to fi din mentilebin talo podo ya ipo ye wele sin ho lokaka din de jan akple do gon do po me ho ni on de so yin hofo bodo se na sin apa ho mentilebin on enelebi huyo l'emblème du jour et c'est bo sodo we hweton din le matin et ye fonce dans des sous-titres mentilebin bomodo menjele ne na si ho anugben bo ye me iten gbo ho iforun leton lobodin lo taji bodo ba ko leyo na si ho dalo yo aje pa torun mo nkan ton bodo sari egbon to me boron pole ye don pe di ovi enele boron do horun ye mi do ba ku do apa lele ho din yo nlele mi si ho blo we ma lele si apa ho mi he mi na plondo ero no mo nkan ton blo won so din yo na yin kana boron je no mo nkan ton hu yo le matin si wo so do ho ton jin mi ale ko matin libre e ho me ton jin ti me po ndo menjele nugbo indo ekpon bene tomito enfio romian warai ero kan hoediso ne na blogbon hoedo si apa hoedo tomito enfia chai o bene vilete ma no ta fodi ro hoedo hoedo a pe ta ro po e soro te din be eran dondo alimon cotton o alokan queen devo atan mo e we poron le lo soro te menchile mi bodo mi monde bodo gban to lo ro poron le pa hoyo mi ran le gba to lo matin libre de so do hoeden yo no vi anything bo o ye o pe yan to le yo ye ro sori e ba ite ichucho denu do matin libre sin pere bo soru hweton ji o mentilem tonda hono penu kundo lo nji fon kan oro tomi ton fie e lo modiyan e maro mena na sin ku ji oba ya me atan aso we made me ro pogbo mi kun so we ngbe o me we epo le diyan mo no hodo no pepe lo me le rote lo le rote ro yo ma fovo we ji bezon bo ene le diyan le kona martin liru e se hone le biwo sodo hweton ji e na chen do poro mi ton hoja ma e tan gbele o ko nton e do teru mi e jemi ko de ne akuro no gbero to ma wa so yi na hon yo mi na le wa po hoja ma devo po mi kodo toro me kodo yei